Kublaishi pun epic subscribers baru kita choose tu dapat page video sekitar channel story telah London is what kumba khandai million ngot kinong India kidan hari Arab prahajar ton kabam pa ke India Middle East nagbenta ki pedwer jagatma kiri Arab ki ong yo Donald Trump ba umdei ban sange iya katma Henry day ban bom ya ke Iran hadu bandalwet hadu bandangam ladangin paitok syakiri Arab kiri Arab kim syam lai jaka ya ke Amerika bad ya ke Israel ban pendon kam ya ki airbase bad kumjuru ya ki airspace jonki ke Amerika haba bom ya ke Iran ka syubom lengba naduriau namar bakiri Arab kimai jaka ya ki sipai Amerika Donald Trump mula weru ya kiri Arab ban yasno aktibat ke Amerika ban senget ya ke Iran. Ya kataru kimtre. Kiong ban Trump senget ya ke Iran. Wat nom sange. Donald Trump wong beteng no samapi. Ladangin pai ya ke Iran manu berul ya ke Iran menta. Baro kinong yalam jong ke Iran kilayap. Penban katma kamdan jingtut kayat bechikmat. Tang mentau benai mat sendriungut ki he jong ke Iran. Kilayap haki airstraight jong ke Amerika ben jong ke Israel. Haka laitrik jong benai mat lim u defense minister umajil Lebnal Reza. Haka pratrik u top IRGC official. Haka khat artrik u missile unit commander u Abu Dhar Muhammadi. Haka katnyo trik u Ali Larijani u top security chief Badu Golam Reza Suleimani u Basij commander. Haka kat pratrik u intelligence minister u Ismail Khatib. Hadian ka jingyap jong Ayatollah Ali Khamenei supreme leader. Laru lani la penyaja katma. Daw Ali Larijani. Wala kairan kalakam bakila tung yu supreme leader bertemai. Da Mujtaba Khamenei ukun jong Ayatollah Ali Khamenei Henry kasyulong tangka kerteng. Nadu balajid yu hadu menta. Umpat syam la keren watang shikentinru. Umpat syam la penidur hangnu. Uklempat ay kublai yakipai ba. Uklempat keren yakinong yalam. Uklempat keren yaki spai. Haba baro ki he jong ke Iran kilayap manu baruli ya ke Iran mentah ne ke Iran kalaklem. Kad kum ke report bad ka jinglum jingtip jong ke intelligence jong ke Amerika. Mujtaba Khamenei uday uge. Suggesting Iran's supreme leader is gay. The New York Post is reporting US intelligence indicates Mujtaba Khomeini may be gay. Ladangin kala kasi ka kentin geng isngo kumba kala korplat namar ngiong hijrah. Laong ba Mujtaba Khamenei usyong ka parasyon rang yaw nong tre jong kupa jong uhi. Laong ba deiru nagani kadaw baw Ayatollah Ali Khamenei syam labu yaw Mujtaba Khamenei kumuban sa simti ka kam supreme leader hadin jongu. Haga jing yadai berkani Donald Trump ular ki yap ler yap ang lajan saban lim lendang. Daga ba ongru kumnu hijrah unsin syariah keri. Ladau dang imru kadai hok ye uban ri syak pertai. Namar omdan hakanu kunu keri jong pertai. Bansen syariah keri dau hijrah. Kairan ka klanya kabor ka Israel ka syirkai kabut. Katma habedeng ka Amerika Israel persya ya ke Iran balatip rukum katma Iran. Kajing yale hadu menda kalalong arpu sausni. Kajing jat bad kajing yap kalalong kumni harum. Kiri pajba hairan kilayap kumba kat sanspangut. Kiba mensau kidai kat prajar sanspa sanpuingut. Kihe sarkar jong ke Iran kila syap penyap nyew pungut. Kentup yu supreme leader Ayatollah Ali Khamenei. Ki military commander kila syap penyap sau pungut. Ki sipai pat kila syap penyap nri wajar ngut. Bad kiba mensau kat san ajar ngut.
Prabowo ajar teliki public side jong ka Iran la syakrwet. Arpo ajar news pa arpau teliki building la prapom. Nyupo persen ki missile projector jong ka Iran la syapen prapom. Haki sipai Amerika bat sipai Israel. Ka Iran ka don saus pa sipau teli. Ki missile projector la syapen jat nyupo persen. Ki karkhana shna missile, karkhana shna drone, karkhana shna bom jong ke Iran ki babun. Ki la syapen jadut. Hai Israel pat kat prangut ki layap, layajar news pa lay pungut ki bamsaw. Prajar saus pa teli ki building hai Israel ki lajat. Sawajan rius pa teli hakan nongba Tel Aviv. Layajan rius pa teli ha Askelon. Beersheba, Jerusalem, Akko, Battiviria, Halevanan Syajar ngut kilayap, Arajar Sanspa Prabsongut kilamsaw. United States of America kadlay ngut kisipay kilayap, Arspangut kibamsaw. United Arab Emirates yap prangut mensaw shispa sanpunyo. Kuwait yap pra mensaw kendai pukendai ngut. Kurdistan region yap prangut mensaw laipu nyungut. Qatar yap saungut mensaw kanriu. West Bank yap saw mensaw lai. Bahrain yap lai mensaw laipu pra. Oman yap laingut. Turki yap uwe mensaw ar. Saudi Arabia yap ar mensaw kanriu. Sipai France yap uwe mensaw bungut. Jordan mensaw kat kendai ngut, bat Azerbaijan mensaw saungut. Kita yang gede kijing yap hakan ni katma Iran Persia ya ka Amerika bat Israel. Hadu ka arpo artrik match arajar arpunri. Ladangin ya pai sya ka jingklan jong ka Iran bat jong ka Israel. Katkum ka jingbun sipai bat jingbun tiar tama. Ka Iran ka kamklan ban ya ka Israel. Ki air defense system jong ka Israel kimla ban intercept ya ki babun ki missile jong ka Iran. Dena kata kadau ka Israel kalajat hatu kata-kata hakan ni katma ka bamenta. Bat ki babun ki dei ki jaka syong kiri upajba. Ka Iran ka pendenkam da ka bor jingklan ka Israel ka pendenkam da ka bujing start. Ya ki top leader jong ka Iran ka Israel ka peniap. Bat Maria de peniap ka sapen bena. Bat katnya ka baka Israel ka penbena ka Iran kam junget. Bat hadin nyau prakenta ka Iran ka sa penbena baong hoot layap. Kani ka penisya ka percaya baka Israel ka desya kari ka basta. Haki arpo saus ni jong ka jingyele. Ka Iran kaladuno yaki nyau pungut ki het sorkar. Sau pungut ki het spay. Bat nriyo hajar ngut ki spay. Kad bamangi ha India pat saban bam kawim. Namar ngim yo gas syu. Katma kanang jur. Parlok lada piakwa syu ban yo sengaw yaki updates. Sa comments. Next. Lada pistunat ke channel juga saya tu. Lami parlok jong pi. Lada pistunat. Saya tu yang story telah. London is one.